rero perezida wa Amerika mu by'ukuri yavuze ko ari kumwe n'abanyamerika kandi azabarwanira muri buri kimwe cyose kandi azashyira inyungu za Amerika imbere. Nta yindi nyungu azashyira imbere uretse iy'abanyamerika, uretse igihugu cya Amerika. Murabona ko Trump hano ari gusinya yama executive order nababwiye, ari gusinya ama ordre executive mu bubasha ahabwa na mu bundi buryo Perezida Trump ari gusinyura ibintu Perezida Biden yaramaze akora rwishwa cyangwa se ahagaragara bitanejeje abaturage ba Amerika. Rero Perezida Trump ari kubihindura byose, ari gushyiraho amategeko yiwe aha uburenganzira abanyamerika. Ari gutanga amakaramu arangije gusinyisha, ari kuyajugunya mu by'ukuri. Yes, nguyu Perezida Trump aho yarimo anaga marker cyangwa se amakaramu arangije gusinyisha ziriya mpapuro, ama executive order. Mu by'ukuri aya ni amateka muri Amerika, amateka ari kwandikwa hano muri Amerika, ndetse twishimira intsinzi ya Perezida Trump, perezida wacu. Mu by'ukuri nimba uri umunyamerika nawe ntibashaka kumurekura. Mu by'ukuri Perezida Trump agira igikundiro gitangaje cyane, aho abantu badashaka kumurekura baba bashaka guhorana nawe iteka ryose, ababwira amajambo cyangwa se amadisikuru. Ahangaha rero ni muri Washington, muri Capitol Hill, muri stade yitwa Capital One Arena, aho perezida arangije gutanga ijambo ndetse no gusinya ama executive order agiye guhindura ibintu byinshi cyane. Tugiye kubona mu by'ukuri impinduka ku buzima bwa buri munsi bw'abanyamerika, tugiye kubona ibiciro bijya hasi. Rero Perezida Trump yabashije gutsinda izo mpande zombi, yaba ari amajwi y'abaturage ndetse n'amajwi y'ubuyobozi. Nkuko mubizi ikirere cyo muri Amerika kimeze nabi, ntabwo ubundi bari basanzwe babikorera hanze, ariko kubera impamvu z'ikirere ntago ikirere cyabemereye gukora imihango hanze, ahubwo bahisemo kubikorera indani mu nzu cyangwa se indoors. Niho bakoreye umuhango w'irahira rya Perezida Trump ndetse n'umwungirije vice perezida we Jerry Vance, umusenateri waje kuba vice perezida. Ikindi Perezida Trump yavuze ko azahuza amahanga, azaba peacemaker, azaba umuntu urema amahoro mu bihugu bitandukanye. Nkuko nababwiye mu biganiro byanjye, nuko perezida cyangwa se ubuyobozi bwa Amerika ntago bwasubizayo umuntu udafite icyaha muri Amerika. Baribanda ku bantu bafite ibyaha cyangwa se criminal record kandi batari abanyamerika. Mfite impungenge nyinshi cyane kubera ukuntu Perezida Trump akomeje gukomeza mikakati cyangwa se imigabo n'imigambi yo gusubiza abantu muri Afrika cyangwa se muri Aziya ndetse no muri Amerika y'Amajyepfo. Abantu bose binjiye muri Amerika mu buryo butemewe n'amategeko kandi bafite ibyaha muri Amerika. Nkuko ahora bivuga ngo Amerika yinjiyemo abantu bafite ibibazo byo mu mutwe, bari basohotse prison z'ibyo bihugu baza kwirunda muri Amerika cyangwa se kwisuka muri Amerika. Nicyo kiri gutuma Perezida Trump asunikira cyane izo mbaraga zo gusubiza abantu muri Afrika. W'inshuro ya 45 si ubwa mbere Perezida Trump abaye perezida wa Amerika, hari n'igihe yamubaye. Rero iyi ni inshuro ye ya kabiri abaye perezida wa Amerika. Uyu muhango ukomeje kuryoha, aho rwose tubonye peaceful transition of power, aho tubonye ubuyobozi bwa Amerika buruburwa cyangwa se butangwa mu mahoro y'Imana. Aha turabona vice perezida, nguyu uno mudamu mu by'ukuri no wa J.D. Vance. Biratangaje cyane mu by'ukuri ukuntu abagabo bombi bafite abagore b'inkomoko zitandukanye, inkomoko yo mu Buhinde. Inauguration. Hano Perezida Trump rero ari kusuhuza vice perezida we n'umudamu we, babita J.D. Vance. Dr. Sam. Murayibona hano rwose, ndibaza ko ino ari Air Force, iri mu bwoko bwa Air Force One, ariko y'ubwoko bwa helicopter. Murabizi ko nizi rwose ntabwo wabasha kuzirasa. Izi zikunze gukoreshwa mu ngendo za Perezida wa Amerika hano ku butaka cyangwa se hano mu gihugu indani cya Amerika. Za ngendo zidasaba ko ajya kure ya Amerika, niyo ndege bakoresha.
muri disikuru perezida Trump mu by'ukuri ashekereye umuguverineri wa Texas amubwira ukuntu bubatse igikuta kirekire cyane kandi gifite mileage zigera kuri 200. Urumva mu by'ukuri ni ibirometero byinshi cyane ku rukuta rwa Mexique ndetse na Texas, kuko abantu benshi binjiraga muri Texas bavuye mu bindi bihugu byegereye Amerika, urugero wenda nka za Mexique ndetse na za n'ibindi bihugu mu by'ukuri ndashatse kuvuga mu mazina, ariko murabizi namwe. Rero anga President Trump ari gushimira guverineri wa Texas witwa Greg Abbott, amushimira ukuntu yemeye ko bazubaka igikuta kizuya cyangwa se kibuza abantu kuza hano muri Amerika. Ntabwo ari amakuru meza ku bantu babimukira cyangwa se ku bantu bacaga za Mexique, ndabizi, ariko mu by'ukuri politike niko imeze. Politike harimo abatsinda ndetse hari n'abatakaza. Aha rero niho bategereje ko President Trump ari buze kuvuga ijambo rye nyuma yuko arahiye, nyuma yuko afashe uvuye ku butegetsi wakoranye na Perezida Biden, Joe Biden. Ngizo imodoka zije kubatwara ngo warinjiye. Yes guys, rero mu by'ukuri ibi birori byari byiza cyane, aho tubashije kwibonana n'amaso yacu Perezida Trump arahira afata ubuyobozi bwa Amerika, kimwe mu gihugu gikomeye ku isi, arguably bimwe mu bihugu bikomeye ku isi, na Amerika yaza ku mwanya wa mbere. Iyo modoka muri kubona rero irimo umudamu witwa Vice President Kamala Harris, ariko ngubu twavuga ko ari former Vice President kuko yamaze gutanga izo mbaraga kuri Vice President mushyashya witwa JD Vance. JD Vance ni wa mugabo rwose wiyamamaje hamwe na President Trump. Nguwo Trump n'umufasha we, nguwo Trump ari kugenda n'umufasha we hamwe na President uherutse Joe Biden. Rero uwo mudamu wambaye ubururu ni umudamu wa Joe Biden. Ngabo bagiye kwinjira mu modoka niba ntibeshye. Ni mu ndege bagiye kwinjira ihite ibagurutsa ibature i Washington muri State House, cyangwa se ngaho icyo twita White House muri Amerika. Perezida wa Amerika ntabwo atuye muri State House guys, twebwe hano iwacu Perezida wa Amerika aba muri White House, yani Maison Blanche. Wow, abakunzi ba Perezida Trump muri he, mutere commentaire mu by'ukuri mugaragaza ibyishimo bya Perezida Trump ufashe ubutegetsi. Uyu muhango wagenze neza. Umudamu wa Joe Biden niwe ubanje mu ndege, iwe rwose asa nkaho yarambiwe, ari kuvuga ngo rwose mureke dutahe, umugabo wanjye n'ubundi areguye, umugabo wanjye n'ubundi ntabwo akiri perezida, muze dutahe. Bari basezeye. Narinzi ko mu by'ukuri na Perezida Trump ari bwinjire muri iriya ndege cyangwa se Air Force One ya helicopter ya gisirikare ya US Air Force, ariko we yagarutse ngo uyu Perezida Trump ari gutera intambwe n'umufasha we rwose, baraberanye, ari gutera intambwe. Ajya nawe ndibaza ko agiye kujya mu ndege ye bamuteguriye. Agiye guhagararana hamwe na Vice President we umwungirije, Vice President JD Vance. Mu by'ukuri nimba mureba uwo mudamu wambaye pink, wow, yambaye neza mu by'ukuri. Uriya mufasha we asa nkaho akomoka mu Buhinde. Uyu muhango ukomeje kuryoha, aho rwose tubonye peaceful transition of power, aho tubonye ubuyobozi bwa Amerika buruburwa cyangwa se butangwa mu mahoro y'Imana. Aha turabona Vice President, nguyu no mudamu mu by'ukuri wa JD Vance ufite inkomoko yo mu Buhinde. Aba rero ni abambari ba Perezida Trump, aba ni abarinzi ba Perezida Trump. Yes, aba ni aba special agent ba Perezida Trump bagomba kumucungira umutekano. Urabona ko tayari mu by'ukuri Amerika iba yipanze, tayari yarangije gushakira abarinzi ba Trump, ba Perezida Trump, bari tayari rwose, bari kumukurikira ahantu hose agiye. Mu by'ukuri aba bagabo ntubakinishe, ntubabone gutya, baba bafite ibikoresho bihagije kurinda umuyobozi mushyashya wa Amerika. Wow, dukomeze tubane.
ibintu ni byiza hano i Washington. Perezida rero akaba abaye perezida w'amateka wa 47 wa Amerika. Perezida Trump abaye perezida wa 47 wa Amerika. Ariko twibuke neza yuko Perezida Trump ndetse yigize kuba umuyobozi wa Amerika w'inshuro ya 45. So bwa mbere Perezida Trump abaye perezida wa Amerika, hari n'igihe yamubaye. Rero iyi ni inshuro ye ya kabiri abaye perezida wa Amerika. Murayibona hano rwose, ndibaza ko ino ari Air Force, iri mu bwoko bwa Air Force One, ariko y'ubwoko bwa helicopter. Murabizi ko nizi rwose ntabwo wabasha kuzirasa. Izi zikunze gukoreshwa mu ngendo za perezida wa Amerika hano ku butaka cyangwa se hano mu gihugu indani cya Amerika. Za ngendo zidasaba ko ajya kure ya Amerika. Niyo ndege bakoresha mu gutransporta cyangwa se mu gutwara perezida wa Amerika. Mbega ibintu byiza. Ngiyo bayizuminze, dore ngiyo Air Force One barayitweretse aho iparitse. Niyo iri buze gutwara Perezida Trump, niyo iri buze kumucyura. Aha rero niho bategereje ko Perezida Trump ari buze kuvuga ijambo rye nyuma yuko arahiye, nyuma yuko afashe ubuyobozi bwa Amerika, nyuma yuko ariwe Commander in Chief. Ahangaha niho bamutegereje kuza kuvuga ijambo ryiwe rya mbere cyangwa se rya kabiri, dore ko arangije gutanga disikuru ye aho bamurahirishije. Abantu baramutegereje mu by'ukuri ari benshi cyane. Mu mwanya Perezida Trump ari bwinjire, arinjira hano baje kubahereza mu by'ukuri disikuru cyangwa se speech. Ni hano bategereje Perezida Trump kuza gutanga message. Nibaza ko bano ari abafana ba Trump bo ku mutima, cyangwa se harimo abantu benshi cyane b'aba Republike. Rero ndibaza ko n'abari muri audience ari aba Republike. Nkuko mubibona ndetse hari House of Speaker cyangwa se House of Representative Speaker. Ngo n'ukuriye nk'aba MP bo muri Afrika cyangwa se aba mayor. Kuri mu bintu yijeje abaturage ba Amerika, yavuze ko nibamufasha cyangwa se nibakorera hamwe bakubaka igihugu cyabo bashobora kugera ku bintu bikomeye cyane, ndetse yensista ko ahatiriza ko dukoreye hamwe nta kintu na kimwe cyananira Amerika kugeraho, cyangwa se hatirije ubumwe bw'abaturage ba Amerika. Kuri mubibona hano muri Amerika, nibi ngibi byaranze uyu muhango. Yavuze ko Perezida Trump yavuze ko ari kumwe n'abanyamerika. Rero Perezida wa Amerika mu by'ukuri yavuze ko ari kumwe n'abanyamerika kandi azabarwanira muri buri kimwe cyose, kandi azashyira inyungu za Amerika imbere. Nta yindi nyungu azashyira imbere uretse iy'abanyamerika, uretse igihugu cya Amerika, ubuyobozi bwa Amerika. Ahabereye umuhango wo kurahira kwa Perezida Trump, aho byabereye Washington, mu mujyi wa Washington DC. Rero aho arangije gutanga ijambo rikomeye cyane ku baturage ba Amerika, ndetse ribakomeza ryatsa umuriro wabo bafite mu mitima ndetse no mu ntekerezo, bababwira ngo nta kintu Amerika itashobora kugeraho yabishatse yakoreye hamwe. Rero ndakomeza mbagezaho ibyaranze uno munsi wo kurahira kwa Trump, Perezida Trump. Mu by'ukuri rero hari kubaho ibiro bitandukanye, aho turi kubona abahanzi bari kuvuga ibihangano byabo, bari kuririmbira abayobozi bitabiriye. Ni byiza cyane kabisa, ni byiza. Perezida Trump avuze mu by'ukuri ijambo rikomeye cyane rihumuriza abanyamerika, bitewe n'uko ngo ubuyobozi bwari buriho yabunenze ku mikorere yabo, aho bemeraga ko abimukira bacaga ku mipaka y'amajyepfo ya Amerika bakinjira muri Amerika. Hano muri Washington, muri Capitol Hill niho habereye umuhango. Nkuko mubizi ikirere cyo muri Amerika kimeze nabi, ntabwo ubundi bari basanzwe babikorera hanze, ariko kubera impamvu z'ikirere ntago ikirere cyabemereye gukora imihango hanze, ahubwo bahisemo kubikorera indani mu nzu cyangwa se indoors. Niho bakoreye umuhango w'irahira rya Perezida Trump, ndetse n'umwungirije Vice Perezida we Jerry Vance, umusenateri waje kuba Vice Perezida. Mu by'ukuri irahira cyangwa se speech ya Perezida Trump, bimwe yavuze kuri immigration, yavuze ko immigration kano kanya agiye kuyihagurukira, agiye gusinya ama executive order cyangwa se ama ordre executive. Nkuko mubizi Perezida wa Amerika afite ubudahangarwa
bwo gusinya amategeko igihe abishakiye. Uretse ko ayo mategeko mu gihe afite controversy cyangwa se mu gihe ahakanywe n'abantu benshi cyane, bafite uburenganzira bwo kuyashyira mu rukiko bakareba ko byemewe, cyangwa se bakareba ko ayo ma order yatanze cyangwa se ayo mabwiriza yatanze yujuje ubuziranenge. Abaye atabwujuje hari igihe bayatesha agaciro nubwo ari perezida wa Amerika. Yavuze ko mu mipaka y'amajyepfo ya Amerika agiye koherezayo abasirikare benshi cyane gucunga umutekano ndetse no gusubizayo abantu bose bari guca ku mipaka y'amajyepfo, urugero za Mexique cyangwa se muri Texas, iriya mipaka nyine izengurutse Amerika. Nta muntu ugiye kubasha kwinjira muri Amerika biciye mu mipaka y'amajyepfo. Yavuze ko agiye koherezayo batayo y'abasirikare iri busubizeyo abantu bose bari bugerageze kwinjira ku mipaka y'amajyepfo ya Amerika. Ikindi kintu twabonye Trump yavuze ku byerekeye immigration, yavuze ko agiye gusubizayo abantu bose bafite ibyaha muri Amerika, bakoze icyaha muri leta ya Amerika, barinjiye fraud cyangwa se barinjiye mu buryo butemerewe n'amategeko, bagiye gushaka ukuntu babasubizayo. Nkuko nababwiye mu biganiro byanjye, nuko perezida cyangwa se ubuyobozi bwa Amerika ntago bwasubizayo umuntu udafite icyaha muri Amerika. Baribanda ku bantu bafite ibyaha cyangwa se criminal record kandi batari abanyamerika. Ndibaza ko mu by'ukuri aribo bazaheraho, wenda tuvuge nimba hari abanyacuba cyangwa se abanyamexique bafite ibyaha muri leta, ibyaha bitandukanye, murabizi bashobora kubasubizayo amahirwe menshi cyane ubwo tubona ko perezida Trump arangije kurahira afashe ubutegetsi bwa Amerika. Ikindi kintu twabonye, yanenze ku buyobozi bwari buriho bwa perezida Biden na vice perezida Kamala Harris, abademokrate batanze ubuyobozi ku ba republike perezida Trump. Yabanenze yuko bemereye ko abantu bafite indwara zo mu mutwe bari basohotse za prison, nkuko perezida Trump abivuga yuko abantu binjiye muri Amerika bari abarwayi bo mu mutwe, bari bafunguwe mu bihugu byabo by'amahanga bari bavuyemo, bakemererwa kwinjira muri Amerika kandi bitari kuba byemerewe. Yabinenze cyane muri disikuru yiwe yuko bitari kubaho. Perezida Trump yemeye kuzasoza ziriya ntambara z'urudaca zabaye mu bihugu bya Middle East, ziriya ntambara za Israel ndetse na Ukraine, na iriya ntambara ya Hamas, iriya terabwoba, uriya mutwe w'iterabwoba Hamas. Biriya bintu yavuze ko bavuze ko batari kurinda kubyinjiramo. Rero yanengaga buno buyobozi buvuyeho, ariko avuga ko we azakora cyane mu kubisoza umunsi wa konji muri Amerika, aho abanyeshuri benshi batagiye ku ishuri kubera ko bari kwizihiza umugabo w'igitangaza, umugabo wahaye uburenganzira abantu b'uruhu rwirabura. Uno muhungu w'umwirabura akoze ibitangaza rwose, akoze ibitangaza. Imana imuhe umugisha. Turi kubona yashimishije abantu benshi cyane, yashimishije imitima ya benshi. Ikindi perezida Trump yavuze ko azemera, azahuza amahanga, azaba peacemaker, azaba umuntu urema amahoro mu bihugu bitandukanye. Rero indi message perezida Trump yageneye abaturage, yavuze ngo kubera ko bamugira icyizere bakamutora, nkuko mubizi perezida Trump yagize amajwi menshi y'abaturage aho yatsindaga vice perezida Kamala Harris uvuye ku buyobozi, ndetse atsinda andi majwi bita electoral votes cyangwa se electoral college votes, hano muri Amerika niko bayita. Abafite imbaraga, ayo majwi yitwa electoral votes mu by'ukuri agira uruhare rukomeye cyane mu itsinda ry'umuyobozi wa Amerika. Rero perezida Trump yabashije gutsinda izo mpande zombi, yaba ari amajwi y'abaturage ndetse n'amajwi y'ubuyobozi. Yavuze ko azasoza ibyorezo hano muri Amerika kandi azaharanira ko Amerika izaba ari igihugu kitandura indwara cyangwa se kidafatwa n'indwara. Yavuze ko mu by'ukuri agiye gukuza ekonomi ya Amerika, agiye ndetse kwagura imbibi zayo. Urumva agiye kwagura imipaka ya Amerika, nimba azafata ibihugu by'abandi simbizi, cyangwa se nimba hari amasezerano bazagirana n'ibindi bihugu simbizi, cyangwa se birabigo yavuze nka za Greenland ndetse na Canada. Amaze iminsi mu by'ukuri asa nkaho abereka ko afite intérêt. Guys, rero nkuko mureba hano perezida Trump ari gutanga irindi jambo ku bantu bamukunda bitabiriye uriya muhango.
w'Irahira wabereye kuri Capitol Rotundo, yubatswe mu by'ukuri n'umu architecture witwa Charles Bitswich. Nahangaha habereye umuhango kubera ko hanze hari hakonje cyane, nta muntu wari guhagarara muri iriya mbeho ngo ari kumva irahira rya President Trump. Murabizi ko mu by'ukuri ibintu Imana yaremye biratangaje cyane, bifite imbaraga kuruta ndetse n'imbaraga z'abantu. Muri discours President Trump mu by'ukuri ashekereye umuguverineri wa Texas amubwira ukuntu bubatse igikuta kirekire cyane kandi gifite mileage zigera kuri 200. Urumva mu by'ukuri ni ibirometero byinshi cyane ku rukuta rwa Mexique ndetse na Texas, kuko abantu benshi binjiraga muri Texas bavuye mu bindi bihugu byegereye Amerika, urugero wenda nka za Mexique ndetse na za n'ibindi bihugu mu by'ukuri ndashatse kuvuga mu mazina, ariko murabizi namwe. Rero anga President Trump ari gushimira guverineri wa Texas witwa Greg Abbott, amushimira ukuntu yemeye ko bazubaka igikuta kizuya cyangwa se kibuza abantu kuza hano muri Amerika. Ntabwo ari amakuru meza ku bantu babimukira cyangwa se ku bantu bacaga za Mexique, ndabizi, ariko mu by'ukuri politike niko imeze. Politike harimo abatsinda ndetse hari n'abatakaza. Uko mubona rero, iyi ni indege ikomeye ku isi, iyi ni Air Force One, imirazenguruka ireba ukuntu ya taking off. Biratangaje cyane mu by'ukuri ukuntu abagabo bombi bafite abagore b'inkomoko zitandukanye. Ngiyi indege igiye kuzamuka ya Air Force One. Mfite impungenge nyinshi cyane kubera ukuntu President Trump akomeje gukomeza mikakati cyangwa se imigabo n'imigambi yo gusubiza abantu muri Afrika cyangwa se muri Aziya ndetse no muri Amerika y'Amajyepfo. Abantu bose binjiye muri Amerika mu buryo butemewe n'amategeko kandi bafite ibyaha muri Amerika, nkuko ahora bivuga ngo Amerika yinjiyemo abantu bafite ibibazo byo mu mutwe, bari basohotse prison z'ibyo bihugu baza kwirunda muri Amerika cyangwa se kwisuka muri Amerika. Nicyo kiri gutuma President Trump asunikira cyane izo mbaraga zo gusubiza abantu muri Afrika. Nguyu rero ashimiye abantu bamwitabiriye. Uyu nguyu ni umukuru wa House of Representative, ni umuspeaker. Rero mu by'ukuri yabashimiye cyane, abashekerera. Mu by'ukuri nguyu President Trump kuvuga ngo ari gushekerera uyu mugabo, kuvuga ngo ari kumushimira, ni ikintu mu by'ukuri gihangayikishije cyane abantu babimukira, kubera ko nazajya sinya ama executive order, nasinya ama order cyangwa se amabwiriza, azajya aruhukira kuri uriya mugabo bari bahagararanye. Noneho uriya mugabo kuko ari we mukuru wa Parlement yo muri America Congress, ayahereze abamambre biwe cyangwa se abarepresenta bafite ijwi hano muri Amerika. Murabizi ko kano kanya aba representative nibo bafite imbaraga hano kano kanya muri Amerika mu buryo bwa politike, nibo benshi cyane, nibo benshi. Rero kuvuga ngo uyu mugabo babanye inshuti cyangwa se bari basanzwe ari inshuti, agiye kugira imbaraga nyinshi cyane, kubera ko byanga byakunda icyo President Trump azasinya akamugezaho ntabwo nawe azanga kugikora, azacyubahiriza. Rero navuga ngo nshaka ko uyu mwaka haza impunzi 5 cyangwa se 10, byanga byakunda azabikurikiza kandi bazabitora, bazavotinga. Kuko mubizi mu buryo bwa politike ahantu hari demokrasi hose, abayobozi banyu buturere cyangwa se abamambre ba Parlement nibo batora ku burenganzira bwanyu. Rero ni ukuvuga ngo Trump ikintu cyose azavuga akacyohereza uyu mugabo bazabasha kugitambutsa, ndetse niba kigeza muri Senate no muri Senate abantu benshi barimo bafite ijambo n'abayobozi ba Trump. Abayobozi barimo bakomeye n'aba Trump, no muri Congress abayobozi bakomeye n'aba Trump. Mu by'ukuri mukomeze musengere Trump ntazigere ahungabanya umubare w'impunzi zazaga muri Amerika, kuko ikintu cyose yakora wowe aho uri kundebera byakugiraho ingaruka. Amerika ni igihugu gifite demokrasi, ni igihugu cyubahiriza constitution yabo kandi gikurikiza itegeko nshinga. Mukomeze musenge. Mu by'ukuri ubuyobozi bujeho, murabizi ko kuba uri muri Amerika ariko udasengera Amerika ntago byumvikana. Ubundi waba uri impunzi, waba uri umwimukira, waba uri muri Afrika, waba uri muri Aziya, waba uri muri Australia, umuturage wese asabwa
gusengera ubuyobozi buriho. Muzasome Bibiliya zanyu, iryo jambo riri muri Bibiliya rivuga ngo musengere ubuyobozi bwanyu kugira ngo Imana ibakoreremo kandi kugira ngo ibatabare. Birashoboka yuko Imana yahindura ibizatugora cyangwa se ibizagora Trump kuri iyi manda, ndetse ibizakomereza abaturage ba Amerika n'abifuza kuyizamo. Trump hano murabona ko Trump hano ari gusinya yama executive order nababwiye, ari gusinya ama ordre executive mu bubasha ahabwa na Perezida wa Amerika. Afite imbaraga zo guhindura ibyanze byose. Nguyu ari gusinya, asinye ibyerekeye ubucuruzi bwa Amerika bwari bwarazimvye, ubucuruzi bwa Amerika bwari bwarahombye ndetse byateje inflation iri ku rwego rwo hejuru. Rero ari guhindura ibi bintu byose mu by'ukuri byagiye bikostinga ubuzima bw'abanyamerika, aho twabonye ko ibicuruzwa byari byarahenze, ubuzima bwari bwarahenze. Nguyu ari kwerekana amasinyatire, umukono we arangije gushyira ku ma order cyangwa se ku bintu ahise ahindura kigafla. Mu by'ukuri rero iyi sinyatire Perezida Trump asinye ni ingirakamaro cyane. Bavuze ko yemeye, Perezida Trump asinye avuga ko agiye kuva muri iriya ntambara iri muri Palestine. Mu by'ukuri ntabwo Amerika izongera kwisanga muri biriya bintu cyangwa se kurwana iriya ntambara iri muri Gaza ndetse muri Palestine. Ahangaha Perezida Trump nanone asinye igipapuro kivuga yuko umunyamerika wese yemerewe kugira freedom yo kuvuga ijambo ryose ashaka. No kuvuga ngo freedom of speech mu by'ukuri mu myaka ine ishize ntabwo abantu bayikoreshaga nkuko bikwiriye, bari bafite ubwoba kubera ko administration yari iriho ntabwo yabahaga ubwo burenganzira. Abaturage bishimye cyane, abaturage ba Amerika bishimye kuba Perezida Trump ari gusinya aya mategeko kandi atari mu by'ukuri yemerewe cyangwa se ibintu byabagaho bibi cyane. Mu bundi buryo Perezida Trump ari gusinyura ibintu Perezida Biden yari amaze akora rwishwa cyangwa se ahagaragara bitanejeje abaturage ba Amerika. Rero Perezida Trump ari kubihindura byose, ari gushyiraho amategeko yiwe aha uburenganzira abanyamerika. Ari gutanga amakaramu, arangije gusinyisha, ari kuyajugunya mu by'ukuri. Yes, nguyu Perezida Trump aho yarimo anaga marker cyangwa se amakaramu, arangije gusinyisha ziriya mpapuro, ama executive order. Mu by'ukuri aya ni amateka muri Amerika, amateka ari kwandikwa hano muri Amerika, ndetse twishimira intsinzi ya Perezida Trump, perezida wacu. Mu by'ukuri nimba uri umunyamerika nawe uyu munsi wakabaye uri kugushimisha, aho Perezida Trump afashe ubuyobozi kandi mu by'ukuri asinye ama ordre afite imbaraga cyane ku buzima bw'abanyamerika bwa buri munsi, aho yakoze ku bucuruzi, yakoze ku mataxi yuko twari tumaze iminsi twishyura amataxi menshi, amataxi ari ku rwego rurenze cyane, ariko ari kubihindura, ari kubikosora. Nguyu rero Perezida Trump nkuko mubona n'umudamu we Melania Trump. Uyu ni umugore witwa Usha, umugore wa J.D. Vance, Vice Perezida wa Amerika ugiye ku buyobozi. Yes, turabona Perezida Trump na Melania. Abafana ba Trump mu by'ukuri bishimye cyane, bamwishimiye, ntibashaka kumurekura. Mu by'ukuri Perezida Trump agira igikundiro gitangaje cyane, aho abantu badashaka kumurekura, baba bashaka guhorana nawe iteka ryose, ababwira amajambo cyangwa se amadisikuru. Ahangaha rero ni muri Washington, muri Capitol Hill, muri stade yitwa Capital One Arena, aho Perezida arangije gutanga ijambo ndetse no gusinya ama executive order agiye guhindura ibintu byinshi cyane. Tugiye kubona mu by'ukuri impinduka ku buzima bwa buri munsi bw'abanyamerika, tugiye kubona ibiciro bijya hasi. Yatanze urugero aho twaguraga amapome 2 ku biciro byinshi cyane, hafi amadolari 5-10 bitewe naho utuye. Rero imijyi ikomeye ibiciro biri hejuru, ndetse n'imijyi mito ibiciro biba biri hasi. Trump mu by'ukuri ibi bintu byamukoze ku mutima, ndetse yavuze ku bantu
batetswe nyara cyangwa se abantu bashimuswe muri karere ka Gaza. Iriya ntambara y'urudaca imaze iminsi, yavuze ko agiye kugarura bari abantu bafunzwe ndetse abandi barafashwe n'imitwe ya Hamas, ndetse ahumuriza imiryango y'abo bantu bapfiriye muri ziriya ntambara zo muri Palestine no muri Gaza. Twizere ko rero President Trump azafasha iyo miryango. Kuri mikro yari Dr. Sam K. Ndabashimiye cyane mwadukurikiye, mukore subscribe kandi musharinge iyi video, mulikinge. Ndabashimiye kandi Imana ikomeze ibagirire neza, ibahe ubuzima bwiza naho butaha. Dr. Sam.